What happened ke jingduk ke yang kesem jong kesamla airi kemen sebong kedon ya kejing terang wan pha ya ka khon syari Turkey na ka benda banya simenta ha ke International Youth Arm Wrestling Competition ka ban sedang na ka khat saw tere ubanai risau habakran bagila thai khubor kesamla airi kemen kalaya thu bakal asyaje tang maroi na ka jela banya simenta ha ka te lempung ha Turkey hadin bakal ayo khol jingjom ha ka National Youth Arm Wrestling Competition ka belong Hyderabad kuliah kelas 12 Nura Evelyn Higher Secondary School. Dia kadi kini kadang sedang ingat mentau senam ya ka jing sementara juga kini ka Muslim. Dia kadang suasan nanti na Hyderabad ada select benda Turki. Dia kalau asyam jing ya shibun hingga bangan lecin benda nanti Turki naman kajengler baru kalau poi hadut lailak aku arazan. Dia mentau benai aku terik haban football dia kapisa silap aku arazan. Dia hoat naga government dila pak ka city pak ka power grid pada handip kong dila pak ka city dia kat ada mentakisi keempat reply dia kalau bentuk jengkenan ru ini kendat nama bang kasih stang sosi mereka pisang empat yo dia kalau asyam jeng ya shibun ini baru kiprias kentang yang ada ba ikwan nak yelong baduk ikram empat ikram yo pat kajing support nang dua kakam semcing yang abang dik sem benta bandi represent benda yang mi prangut ma dan prangut ki players dia lain ki kentai sen kadina ka association you support naka mawa ka Meghalaya Muslim mawa kan kene competition belong Turki kede ka international Arm Wrestling Muslim international Jadi transport juga government jadi. Hoat ni lali ni dia keempat I reply keempat cepat kan ada entah kim IM lu. Nah kalian tak asosiasi bakitan yarap Naka asosiasi dia kem la ada banyarap nama ba kidang ngidang swansen na setia kem la ban yarap ini baru kan. Yo naka sarkar tidak concern dan ni habdot hin na plan dia. Kapabun dan ngilot ki kami namar ba syatiru idang syuan nang mentah si benai tam ye ke mentah lah haban dek no si Turki tang la shin jing ke ni kano sin pila job kongkong hakan kam ka kecil serang kadang serang mentau sen de kadang sudah haka sian baan ngalek kai kan dik Muslim hastian bat ngasa selek no dia kasin menikong hibangan dek kan sementah kan national hak tu kajing haba P1 pain Hyderabad ipi ong P1 bakat no wawan bang third joka age group you jangka youth non ka weight ne ka 50 kg kakmi jong kate samla lut ka kong sherita shabong kalong bakabaylut baisep baro kan poi klem duna ya kalailak ladalet Turki kumta kala kerpat ya kejingiram nakakul shabong ban na upat ba ubadan ya kamon jingiram jingwan jonga ni ngamut banwan pentip ba ni ka khun jonga nang men kini kadang le ban mi khmat ya ka Meghalaya haka Muslim de menta iha ban leksha Turki lah syak selek mentah Malaysia Turki te nga kum ka kami ma asum jing te ngawan man bu ka jing karpat hakmat jompi ki department baper ya ki sem halang baper ya ki rang bak snong bat ya ki barolok para jor baro ba to ni sno kti gamon kti gadiang na ka banta kani kakam ka khu jonga bakan sadek sho Turki te namar nga su shem jing hakini ki khanda banai ngala persang banwat kilat kelenti nani natai long ngam snu ya hak ke namar bangam yo ngala kut kalat ba ala persang banwat kilat kelenti darum nan yang Andre kasyam jing yang akum ke menta kajing lut ru kala he sebapalat te ngala su kulat kulanti te ngabu kajing karpat red hakmat jompi gi babun balang
bato ya kersanlem ya kakun jonga ya kabakan sayo ban mikmat na kari India sabar sya Turki de ngarang ka kami ladang ngan lenno ladang ampa ladang ngan tenkut ya kajing le jonga ka kun ngan shen jing namar kakun kadang kasap katalan kabakapang kabablay ula ayang kan te ladangan paru ngasyen jinge te ngaman se kajing kut lat kulanti ngabu kajing kat paret hapi kat kibayu sngu kani kubor to ya raplem nanda kani kakun jonga namar longal asuthu bangal asyen jinge kaba balat kaya ngamla syu banjang kapur klalingkot menta hapo arpo tarik menta wakos dan kam ya kani kapisa te kajing walat waldi jonga ngampat la ban penbet penbiang ya kajing dan kam jongka te ngala sungkut lat ngabu kajing kerpare dah khmat joki khamtam ya kikur shabong baro ya kirang ba ki kur shabong baro hi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.